Hej, jeg hedder Oliver, og nu vil jeg gerne vise jer min fodboldkort. Først så har vi goalstopper. Først så har vi Peter Cech i goalstopper. Så har vi Adler i goalstopper. og så har vi Mandanda. Mandanda i goalstopper. Så går over til fans favorit. Så har vi Ramos i fans favorit. Så har vi John Terry. i fans favorit. Så har vi Vidic. i fans favorit. Og Så har vi Hamsik. i fans favorit. Så har vi Rossi og Zanetti. i fans favorit. Så har vi Karsakov i fans favorit. og Sof. i fans favorit. Går hen til master. Cristiano Ronaldo i master. Rio Ferdinand i master. Frank Lampard i master. David Villa i master. Michael Ballack i master. Thiago Silva i master. Så har vi Snar. i master. Så har vi Van Persie. i master. Og Zlatan Ibrahimovic i master. Så går vi over til top master. Så har vi Wayne Rooney. Vi har Barrios. i master. Vi har Gonzales. i master. Og så over til top master. Vi har Rooney i top master. Vi har Piqué i top master. Og så er det op til limited edition. Vi har Messi i limited edition. Frank Lampard i limited edition. Så har vi Hernandez limited edition. Cristiano Ronaldo i limited edition. Iker Casillas i limited edition. Fabregas i limited edition. Og ham har jeg 2 af. Og så har vi Michael Ballack i limited edition. Og så har vi Thomas Müller i limited edition. Så har vi Ashley Cole i limited edition. Og så har vi Fernando Torres i limited edition. Og så har vi Sanchez. Og så har vi Mario Götze i limited edition. Og så har vi Touré. i limited edition. Og Kagawa. Og Pato. Og så går jeg over til Scandinavian Star. Christian Eriksen i Scandinavian Star. Og det var alle mine kort. Hej hej.